Serun Pui Voice ngai thatute in zawain chibai kan buka cheu ama sain thil thlengzen zen lo ko chunga in ka na chungchang lo soi masalo kela kan thria thewangin September ni somni pali sangni le somni pakhat zirtopni khan Delia Rohini kota in ka na thlengin mi pathum ka hlum ania hein kana hian advocate anga in thuam misual te chuan courtroom chunga silai met puakin police ten an changlet ve ngal ni in kana thlenlai hian misual pol mi Jitender Gogi chung thu ngai tu alai ania Gogi criminal case tranem tak online in Tihar jela tang me kani hein kana hi Jitender Gogi melma tilu gang te chet lagna ninge in Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana chuan asoi Gogi le tilu gang te hi hunrei tak loin be to thin an nge hen kana thlenga wang hian ukil Vishal Tiwari chuan Supreme Court a PIL thelun ngalen Central Sarkar le State Sarkar chu court sang te ven himna thom that le na konga thale zuala mala tura hriat tir turin angena chuba ka misual tor zual te chu an chungchang ngai tu ane in kota hruai kherlova video conference manga kota inlan mai zel turin adilna hian a thlentel bok chuba ka hein kana thlenga wang hian hun liam ta a ko chunga in kana mai pialama tual thana lo thleng to te chuikir ani boka kumsang ni sompakwa ukil pakhat kunwar ganges singa PIL thelu to chu ronthar thole ani bok he PIL a hian district court sang in kai hruina dan mumal lo le ven himna thatok lo ziate tulai milzela ven himna ulukjok le changtung jok da angai zia tarlan ane he PIL hi tunthleng hian chinfel lovin ala omnia hriat ane September ni somni pali sang ni somni pakhata ko chunga in kana thleng hian soi a hloin awai khathlena mai ani tolo wang hian district court sang te hian high court tele Supreme Court te angthowa ven himna tha le in kai hruina tha changtung jok anma mo zia mithanem ngai tam takten ana chu pui chinjom ta zelani tuna chuan tuanlai thiamna manga inchuirukna ronlar chhotran mek Pegasus spyware chungchang hi lo soite ang Pegasus spyware kan ti mai hi Israel firm pakhat NSO group te siam ni in anei tu phalna lalo le hriat mi lova an mobile phone le man rodang te abik takin Android le iPhone operating system an ti mai iOS a dalu theini in inen thlakna man ruwa ani ber ome Project Pegasus Revelation in T10 kumin kumsang hi som ni pakhata anjir chiana tanga landanin security system changtung tak nei iPhone po an operation system tharber thlengin an khoiching pen thei ti an tarlan ba ka kumsang ni som paruka dai to khan he spyware hian password thuruk lo chin chia sak thuthon en ruk in biak na ngai thak ruk mi omna chui hriat mai ba ka phone le man ruwa microphone le camera tele I phone I device a application I man te thlengin a chuin a mang theini in luma I phone I signal bel lai po kha he spyware mang hian an thlireng theiche tina ani berchu he spyware ming hi Greek thon tuluya sakor thanei Pegasus ming atanga lak ni in Trojan horse computer virus chikhat boruaka thon chua a mobile phone a te thun thei mai ani NSO group te soidanin he spyware hian amang turam le sarkar te chu thiamna sang tak manga terrorist te le thil sual ti tumte venna atana anin thuamna manru ani thu an soya NSO group hian thuthlung zom tur an siama chu chuan he an spyware hi poi khoina noibona manru le ramven himna lam le hemi kai noya nuchuina tan chawa man turani te in rohmanna an siama Mishing digna chanvole mimal zalenna an ngai poi mol hle ni in an soibok Pegasus hi tun ma in aom ti hriat ani ngai lova kumsan hi som paru khan iPhone pakhat human rights activist in a man laya chuan dalu tumin an lo beya ma se an hlotling talova chumi atang chuan he spyware hian chuiji a hloin engthil che nge ati thei ti te an va khoi boi man ruate security lama an din mun tele thil dang dang poimo tak tak he spyware chungchanga hian chui chua alonita ane chu tiang chu thilom dan alonita ka chuan media lamin an ngai event ta hleya
smartphone tana bena finger therber anti hialani he spyware manghian harsanna ommi lovin ral khada tangin midang smartphone na invenna omsate khoidang lamin device security system thalutukpo adu akhoi chingpen theyani ti mu chu ane Pegasus spyware hi kumsang ni somparuk bor kwel khan spear phishing anti mai mangin anbitum te chu internet mo thuthon email te link me mai tur thonin an phone tele manruate an khoi chingpen sak thina kumsang ni sompakua aloni me chuan ma son zelin Pegasus chuan WhatsApp vakol zawin chu an miss call na ngei po chu apai bo ngal theya chudi chuan an bitum te tan an bitumani ti chui har takin an siam le thei ta ni ten tun kumsang ni somni pakhata me chuan engma iti ve ngai mi lovin I riat hau lovin phone number atang chau po I device te chu an khoi ching phen thei to ane August ti somni pathum sang ni somnia Israel newspaper pakhat Haret in Thuruk an hai chu atanga alandanin NSO group hian he Pegasus spyware hi US dollar million zatam takin United Arab Emirates te le Gulf ramthen kan nena anel puiram hruai tu te anramin rel boldan dulo tu te chanchin bumi te anen thlak theinan Israel ram sarkar ton puina in an leitir ni in an soya December sang hi somni khan Al Jazeera so pakhat investigative so the tip of iceberg spy partners antin atalan danin Pegasus hi Israel chuan amel maram te mai baka athian tharam te en thlak nan amang nge ni in an soibok July sang ni somni pakhat khan project Pegasus thuruk highland na tia anwa noya hian human rights group tele Amnesty International ten anmu chuadanin Pegasus spyware hi michalang le poimo tak te en thlak nan na sataka man mek alaninge ya tunlai smartphone system thale thar berber te point anla dang zo me ulo ani anti en thlak nga ya an hriat zinga itel veni chuan I phone a khan message mo lo thonin rilhel om hau lovin an virus chu an sapatal tir to mai don ani chu Pegasus le India kumsang ni sompakwa kumtoblam khan Facebook chuan NSO laka thubuai thelutin Pegasus manghian India rama activist te chanchin bumi tele sarkar hathok mi poimo te WhatsApp thu thon chu lo po pen sak an ni thin ni in an soya hebi chungchang a hian India sarkar chu innam noi nge ya apu bok India rama minister te opposition leader te election commissioner loni to tele chanchin bumi te phone number te chu NSO data zinga da khoi chingpen hack tura da ngei ani tin soi ani bok NSO data chuang India mi te phone number som la chuakin digital analyst 10 anjir chiana chuan heng phone number som te hi Pegasus manga khoi chingpen tum aloni to a athen chu an hack hlotlin to te po a omni in tarlan ani heng NSO data phone number om te hi engtika nge dalu anni ti te ahun le ni mai ba ka engchen nge en thlak anni to ti te nen lam an mu chuaka athen chu reivak lo anen thlak line thren kha chu darkar tam fe anen thlak om bok ni in an soi Supreme Court a thok mi che pakhat Chief Justice of India Lui Ranjan Gogoyan mi pan mi chen lama moilo taka tithrinia pu tu le achung te mai ba ka ama nai tu mi som pakhat te phone number po he NSO database a hian mu chua nia soi ania chu chuan heng phone te hi en thlak nge ni in alang ti ain tir ni in soi ani bok Rico ta tranga alan danin Karnataka in thanzo a BJP le Janata Dal ten kumsani sompakwa rorella siam tu zok ni tuma ani chu boilaya politician poimo tak te phone number po aom nge ni in he Rico ta hian tanlan ani report in a soizel danin India hian Pakistan Prime Minister Imran Khan mai baka Iran Afghanistan China Nepal le Saudi Arabia ram palai te chu he Pegasus spyware manghian ayan thange ni in an soibokani Supreme Court le Pegasus spyware India rama dan rurela sangber Supreme Court chuan Narendra Modi a kai hruai sarkarin he spyware hi an khing puite chanchin bumi tele mi chalang tak te rural tu judge tenge po en thak na nan mangnge yam ti zalen taka chui chiang tura dil na chu
ngai tua alorem ti to ani Chief Justice NV Ramana kai hruaina hnuaia Supreme Court panel chuan hemi chungchanga hian sarkar lai puine na hriat tirna pe in an thu angai changa he Pegasus chungchang hi tuna hian ngai tua chhozel ani hearing nei masaka chuan sarkar lai pui ai ording Solicitor General chuan danlova inen thlakna kalpui a omlo thu asoya Pegasus spyware mo en thlakna dangemo poni se ramven himnan software manruat chu vantlang ne na pholan arem chanlo thu asoilang ani September ni sari sangni somni pakhat khan Chief Justice NV Ramana chuan sarkar lai puine na ziaka thelu tur thil poi modang a thelu theinan hun apeya sarkar lai puilam hian kon hena Pegasus spyware chungchanga ziaka intiamna affidavit a thelu lo tur thu soin Solicitor General chuan Supreme Court hena Pegasus spyware mo inen thlakna lam hrim anman le man lote enge anman ti te mi puine na ponzar ngo chu ram himna ta na poi thu soin terrorist group tele mel maten anen thlakna software an hiar vevek chu ahimlo nen asoya sarkar lai pui chuan aruka inen thlakna chungchang zirchiang tur hian Committee of Expert adin tur thu soin chu committee report chu Supreme Court judge te ma an thelu tur thu asoi thung sarkar lai pui hian hun masalama kon he na hian he puna hi thutling lo rin thu le in pu mona chanchin thara thedar tu te phua chop atanga lo chuak mai ani thu ziakin kota hian lo thelu to bok Supreme Court chuan Solicitor General chu hun pe in court ma athu soidu te soiturin hun apeya Advocate Kapil Sibal Senior Journalist N Ram IO2 chuan thupoi mole hriat tur an nei zongjong te court ma thelu chu sarkar lai pui mo phunna nia soin sarkar lai pui le lung oilo na thlen tu te chuan angkhat ragin fundamental right ven himnan an hriat angte soichuak turin mo phunna an nei ni in asoya sarkar lai puin Pegasus software chungchang a man le man lo soichuak tura ngen na anial don ani chuan ngong poi tak ani thei tur thu soi ani Pegasus spyware laka kan himna tura malakna Amnesty International researcher te chuan manro pakhat duang chuakin iphone kha entla kani le ni lo hriat theinan mobile verification toolkit MVT ti chu an siama atumber chu Pegasus spyware manga kan phone te be ani le ni lo hriat theina ani hethil hi Android le iPhone operating system 10 an man thei tura duan mek nia soi ani engponi se he spyware laka kan himna tur hian company tam takten sumdon na konga intlan siak na man ropoi mo takatan an mang chawzel tura angai la keni mi puite hian azar kan la zo ve thui tura be sei photang